Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladzi an'ama alaina bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauli mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan yari na isab kami mga kamaumaasyan sing kamu yatud na mo na isab maun pahadarat sing kamu in ganap pangadjian amin masih-masih kita niwa pangadjian bungasin pag-iman lagi-lagi habungasin pag-iman antara sin bariman usog iwan bariman babae. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, yarin pengajian natu ayat Suratu Zumar ayat kaiman tag upat pa ayat kaiman tag lima. In pengajian natu di ayat ini in bariman usug iwan bariman babae daing hajaman nakauna iwan hajaman ini sambil nasajja ma'abutin adlaw kiamat insilayan parmansin Allah Ta'ala maglilingkat indayaw sin pagiman nila. Demikian magdarayaw imbungasin pag-iman nila hakabuhi nila iwan dahon nila palawm simpakubulan nila. Demikian dahon nila pamahsyar
amin pagpunan sin mahadjana daing hamasa sin Adam alaihissalatu wassalam pahikana pakahinapusan manusia ha umat sin junjungan taniwa alaihissalatu wassalam. Demikian haulihan amurad tu isa bimaranila pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amin janji sin maha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Mga anak po di hayat ini pamulan sangkatu taniu si maha suci maha tinggi tungod pahinang si mga bariman usog iban bariman babae makarihil katu taniu tibut iban makarihil katu taniu tari magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Firman si mahasus si mahatinggi wa anibu ila rabbikum iwan in mga silayan kauhaan tagupat kajam magbalik sila pakabayaan sin Tuhan alupun nila in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biadin sila umalup pakabayaan sin Tuhan taikuran nila na ing kabayaan nila wa anibu ila rabbikum umalup sila patuhan hikaisa bil istighfar pataurun nila in lapal nila astaghfirullah al-azim wa atubu ilay sindum iwan sinadlaw apabila nila nalapal in lapal yan mabuga kanila iblis iwan apabila nila nalapal in lapal yan magdihilin Allah Ta'ala kasanyangan dunya iwan kasanyangan halawm simpakubulan nila ini karua bittaubati sadiqah in bunga sin pag-iman yambalan sin bangsa usog iwan bangsa babae kauhaan tagupat kajam sindum iwan sinadlaw nangangayo sila kaampunan patuhan iwan sumanggup sila pa Allah subhanahu wa ta'ala sinsanggup di na pagbalikan at taubatu sadiqah pagtawbat sa bunnal ini katunia in bunga sing kakahinang nila tuju patuhan wal a'malu salihah matagi sila himinang sin kabayaan sin Tuhan maita sila timari hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab malanab halawm sin jantung nila in magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yadto mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala hatiranan uno pendeta sin Allah ta'ala wa aslimu lahu puasin nasabut piyataud nila in lapal nila astaghfirullah al-azim sindum iwan sinadlaw iwan simanggup na sila patuhan nila Rabbul Alamin lagi iammalan nila na inhinang papaammalan sin Allah Ta'ala
wa aslimu lahu, nagmalilla sila patuhan. Nagmalilla sila patuhan sadya, wala sila nagmalilla kanila, wala sila nagmalilla pagkahin nila. May ta sabab aun dumagpag kanila para kala di nila kaingatan. Wa aslimu lahu, pagmalilla kamu patuhan ni Rabbul Alamin, ungsuran niyo kaniya, ingkabuhin niyo ibang kamatay niyo, min qabli ayyatiyakumul azab, hari pa kamu ragpakan sin mulka, hari pa kamu ragpakan sin siksa, may tayadto karena magparatungin Allah Ta'ala mulka kabuhi, magparatungin Allah Ta'ala siksa halawm sing kubul, magparatungin Allah Ta'ala siksa hamahsyar. Imma po ashan mga anak po sa lagu-lagu, in bungasin pag-iman, mga sila bariman usog iwan bariman babae, kauhaan tagupat ka dyan, yung sud nila panagpapanjari kanila, in kabuhi nila iwan kamatay nila, sabab tiyanto nila anytime laong simbata bago, dagpakan kita niyo sing kamatay, aula na immasanato ini, yari na imbiyata sin junjungan alayhi salatu wassalam, tumaud in mautul paja'ah, alamatul qiyamah mautul faj'ah, kamatay bigla. Amuyan mga anak po, min qabli ayyatiyakumul azab, hari pa kita niurag pakan sin mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala, hinangun sin mga diwar iman usugiwan babae ini katampan haddo, summa la tunsarun, mahuli way na makatawang, wayroon na mananawang mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, may tayadto sabab di na makatabang insyum ba nila ruwaing di nga Tuhan, di na makatabangin santo-santo nila, di na makatabangin napso nila, di na makatabangin syahwat nila, di na makatabangin katan nanaykod sila rin nga kabayaan sin Tuhan, di na dumakatabang kanila hang sulag uno-uno. Amuyad to mga kakasisin Allah Ta'ala imbar iman usog, iwan bar iman babae, imaalop sila sing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damik kiyan sumuno palman sin Allah Ta'ala, wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum, iwan agad kamu tuhod haparman sin Tuhan. Bang niyo kakausan agaruning kabayaan niyo, bang nato kakausan agaruning kabayaan simbaran nato, iwan kabayaan sim pagkahinato, suway umbul hambuk, agarun nato inbaita sin Allah Ta'ala laum sing Quran. Maita mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, ahsana ilaykum, karena amuyad to ini karayaw kato taniyo, apabila manusia usugiban babae, iagad nila impamarinta kabayaan sin Tuhan, hagin hawabaran nila, haahli nila, halawm simbay nila, sila na yan insarayaw-rayaw manusia, hababaw singgumi, iwan manaykod ding hababaw singgumi.
Dahil nga sabab yan, mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, ingkabtangan ka to taniw si mga sila tao Makkah, fa'amalu wa na'malu. Hinangun na to in sabab sinhinang kabayaan sin Tuhan. Ayaw na to sadya hinangunin sabab sinhinang kabayaan na to magkahi. Waira hikatumbas na to pabaran na to, waira hikatumbas sin pagkahi na to pabaran na to, pabaran niya waira. In puunan sin magdirihil tungbas amura in Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po, bang natuiyaga din kabayaan sin Tuhan. Di maggunain Tuhan karayawan ka to taniyo, kita niyo magguna karayawan pa Tuhan, sa lugay sing kabuhi taniyo, iwan sa lugay na to nagtatakadalawang sing kubul, iwan damikyan pag-ig na to nga kubul, magkagunahan kita niyo tatabangan dahil Allah subhanahu wa ta'ala, sabab dun hayan way na pagtabang sintao pakaniya. Na uni nagikato taniyo si mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hinangun na to sadya indua, hinangun indaakan, hinangun tangkisan iliangan. In bariman usugi wan bariman babaing, makuyag sila himinang sing kabayaan sin Tuhan. Labi ring sing kuyag nila sing pagkaon masarap. Labi sing kuyag nila ring sing pag-inom masarap. Ang pawala sila nakakaon sing pagkaon masarap. Way sila nakakaon na dubo. Way sila nakakainom malimu. Matabang sa dyan na inom nila. Ampay kita niyo hamasa na to ini. Ginisan na singkulo rin na inom na to. Wal na itom, naginom na yung tao. Wal na gadong, naginom na yung tao. Wal na itom, na inom na sin tao. Pagkaon masarap, hula na ibando kayong hula, nakaon na sin tao. Bang muna kaunin pagkaon masarap hinangan sin tao, mga anak apo, labiin sarap sin pagkaon. Siya sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala, hamanga sila makad sin kabayaan sin Tuhan. Labiin dayaw parasahan, tiyatagama sin Allah ta'ala, hamanga sila makada kabayaan sin Tuhan, duarain hinangun, himinang sindaakan, iwan himinang tumangkis silihangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aula-aula na mga anak po ajaman na to ini. Kuno yan mga tuan. Kuno yan kita niyo himinang sindaakan. Kuno yan kita niyo tumangkis silihangan. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Hari patkugdanan, hari paratungan, in tiap-tiap siulagan deng kato taniw sing kamatay. Ay nakaw mag-asubo pila tahon na kauri, pila tahon na inumul mo. Say nasubuhon mo, pila tahon na kumang kauri adunya. Say nasubon na to, tiap-tiap baran na to, uno na in marana to, uno na in ikawin na to. Hikatuhi pangasubo na to, habaran na to, nahinang na to, dabahain kabayaan sin Tuhan. Kaya tangkisan na to, dabahain patangkisan sin Allah Ta'ala. Bangin jawab niya way, mari kita niyo pa mga hinang. Sim mga sila bariman usog, iwan bariman babae, piaspasan nila hinang kabayaan sin Allah Ta'ala, tiyay kuran nila na hinang kabayaan nila, maita min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut,
hari paratungan sila sing kamatay. May tayong kamatayan biadin. Bagtatan, bigla mga tuwang, wala miyukain tao habigla, wala dahil miyukain tao simag unay-unay, magkubat-kubat. Ingkatanya turi makabuka. Sumagawa mga tuwan yung makabuka, miyuka na yung kamatawang biyaw na kamatay. Imbar iman usug, iwan barbi iman babae. Mabuka sila iwan di dagpakanda. Naunuin hinang nila. Paspas sila. Nag-us-us sila. Himinang sinhinang kabayaan. Si mahasut, si mahatinggi. Sabab simbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala min qabli ayatiakumul azab. Hari pa kamu ragpakan sing kasusahan di dunya. Ay kasusahan kimugdan na dunya biyaon magtututahon na. Sa gawa mga anak po biya dagbus. Timaud pa innanay kud nga kabayaan sin Tuhan. Mga anak po, uuhon na to, imbaran na to. Sabab ka na, mabaya kita niyo ibandi. Dagpakan kita niyo simbiyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab amuyad to immabunal. Min qabli ayyatiyakumul azabu bagtatan wa antum la tasurun. Hari pa kita niyo ragpakan sing kamatay, iban sing siksa, wa antum la tasurun, di nato ka na naman mga rimagpak na. Intaw biya, untuan di magkahagad, suweri maragpak na. Mabiya na sin jahiliya na kauna. Inagi sin jahiliya na kauna, banglaw na bunaling kamuyan nabi, na paratungan yun ang minuno. Di matong man tuan nagbuak-buak katantan, waliyazu billah. Biadag busim papataha majaman ini mabihad tu. Sagawa imbar iman usug, iwan bar iman babai, kauhaan tagopat kajam, wa anibu ila rabbikum, wa aslimu lahu, min qabli ayatiakumul azab, summa la tunsarun. Kauhaan tagopat kajam, magbalik sila, alupun nila yung kabayaan sin Allah Ta'ala, hinangun nila yung kabayaan sin Tuhan, tangkisan nila yung liyangan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin duayad to, bang hinang sin tao, karayawan kanyari dunya, bang tiangkisan sin tao, damikyan karayawan kanya dunya, iwan adlaw akhirat. Mga anak po hajaman sin Khalifah haulihan, hajaman sin Khalifah kabungsuhan, karramallahu wajha, Ali radhiyallahu an, suntuan sin kasubulan, suntuan sin kausukan, naasubo siya. Naasubo siya sin pangasubo pag-agama. Ampain Ali radhiyallahu an, kaya baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hajaman niya, bang kamulong niya mabaya mga subo para kala fikhi, para kala hukuman, harap niulong niya madtukan Sayyiduna Ali. Na mga tuwa na waktu siya nin Khalifa, piya nga subuhan siya. Unim pangasubukan niya, amin ayat, inna ad-dina indallahil Islam. Sa bunal tudin agama, dahing hatuhan, amunain agama Islam. Na, impangasubukan niya, maddin, unim pagyanun agama. Tayong hugin yung mga tuwan. Kaya nga subuhan siya, uning pagyanun agama,
ataway maksud niya biya din indagbus sintao makabaugbog siya ha pag-agama. Unin akin niya al-i'tisamu bihablillah. Inaagama pagyanun manggayunggong haluwid sintuha. Magbutok pangatayan. Biyahon to analombay, magtay anak, dugay nginatay sinama, dugay nginatay sinanak, dugay nginatay sinapo. Wala sila nabutok. Hakabayaan sintuhan. Uno pa lang sinaling, tilapul arwah, butukunin pangatayan, butukunin nyawalihan. Biyahon to animbiutok sa jasintaw, wadyo. Imbiutok sa jasintaw, kahoy. Butukun, sid pag-agama, inatay sintaw mangarap patuhan. Butukun, sin tiap-tiap siulakan, inyawalihan nila, bihablillah, sin pag-agama, kabayaan sin Allahu Ta'ala, bukun pag-agama, kabayaan sin tiap-tiap tao. Na, wang paragbos unahinang biya din indagbos. Hika isa. I'tikadan. Suway para yawon initikad. Mga anak ka po, ing kahiluhalaan na jaman na to ini. Kimang initikad sindaw. Bang kimangin pag-itikad, amo na yan, kimangin pagtuhan. Bang kimangin pagtuhan. Aturan yun na hindi matwa katilingkal sindun niya biyaw. Malingkatin hula. Malingkatin pamarinta. Sa wala doon ng kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila wala doon ng kabayaan sin Tuhan, in umbul hambuk itikad, wala doon haning pag-agama sa bundahan. Wala nabutukin natay sintaw ha pag-agama. Wala nabutukin niya walihan sintaw ha pag-agama. Laway ring ha pamarat saya panagpapanjari. Jadi ninantang niya, amuin piyahaturan kita niyo nabi, nagbaita, amuin salakan pag-agaran, sinjantong pakaniya. Hikaruan niya mga tuan, unin betay sin ali ilman panghati ingkatan pakaradyaan si manusia antara nila magkahi panghati pagparinta panghati pagtanom panghati pagusaha panghati ingkatan tanin ni suway labay ringa pangadji imuna pangadji unsintahu pagtuhan. Turan niyo mga anak po, napangadji na sintahu na palupad imbasi, napangadji na sintahu na palupad imbasi madtupabulan. Sa rawa tiyo day in imingat simpangadji unuin da akan kanya sintuhan unin liangan kanya sin Allahu Ta'ala napahil-pahil yadto si manusia napahil-pahil man si manusia imbihad turagbus aturun na to na lilingun na to na inji matuhajaman na to ini katu in pag-agama mattan mabutok sila hakalam sin Allahu Ta'ala mabutok kinatay nila mabutok kinyawalihan nila amalan puasin pamarat saya puasin panghati in hikatu hinang kaya hatihan na sintao aun na itikad sintao sa gawa wala tuan naginang
Dahil nga sabab yanin ayat siyabot na to kaina. Wa anibu ila rabbikum. Balik kamu pakabayaan sin Tuhan. Uning kabayaan sin Tuhan para yawan niyo initikad niyo. Pagtaubatin niyo mga undusan niyo. Pagubos amalin niyo yung kabayaan sin Tuhan niyo. Ay niyo sadya amalin kabayaan niyo. Dahil nga sabab yan, nagsimpaki manusia, aon biyutok nila, in pangatayan nila, habiyata sin Tuhan. Aon biyutok nila, inyawalihan nila kabayaan sin Tuhan, hindasyo sila yan. Amanu wa amilus salihat. Nahinang nila man, bihanin dagbos, unin biyata sin Tuhan kanila. Innal lazina amanu wa amilus salihat, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sa bunal-bunal to di mga bariman, amin na parayaw nila initikad nila, napangadji nila yung kabayaan sin Tuhan nila, yamalan nila yung kabayaan sin Allah Ta'ala, pasanyangun sila dunya, ibang pasanyangun sila kubul, pasanyangun sila katan lalabayan yun, dagpak madto, Jannatul Firdausi nuzula, Jannatul Firdausi insulaan nila. Wallazina kafaru, adapun mga sila nagkahagad hasara sin Tuhan sa di nila agaron. Siya kahagad nila insara sin Tuhan yaun sa di nila agaron. Wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Insila yan parman sin Allah Ta'ala magdul baya. Mga anak kapo, bukon kita niyo piapanjari sin Tuhan magdul baya. Way pagdul baya tanyo riha dunya, didtim pagdul baya tanyo insyaallah Ta'ala wang kita nyo tau sulga. Hasulga yung pagdulbaya. Ang hindi suway aon pamarinta agarun na to. Bukon pamarinta sin napsu, bukon pamarinta sin syahwat, bukon pamarinta kita sin mata, bukon pamarinta riungog sin tainga, bukon pamarinta kiyana naman sin gimpaisan, bukon. Uno yan, pamarinta piahatud sin Tuhan pakanabihan, iaganggaw taan nila, papasinguran ka ato taniyo. Adapun yung mga sila, kaparu, yatamattaun, parman sin Allah Ta'ala, magdulbaya yan. Unin pagdulbaya nila, pagkaun, iban paginom. Naturatuan, halawang sakit biyahon. Yadto haman nila, makaparakay mo online pagkaun. Yadto United States, makaparakay mo Maribadyo, makaparakay mo Taumpa, Jordan. Nasa kalituan, unin na para mo patuhan, o kabinlawang langit. Unin na para mo pakubul mo. Amo yan, ipangasubo na to, mga anak apo. Dahil nga sabab yan, mga sila, bariman usugiwan, bariman babae, nangako sila magpalaul hakabayaan sin Tuhan, ang parida makalaul, sabab tiyo-tiyo da, ini papahinang kato tanyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hang kanini liaul kita niyo, liaul nagkaon, liaul naginom, liaul nagpasyal, liaul naghali-hali. Tiyo-tiyo da in nagtagipon patuhan. Illa masya Allah. Na, uno pa mga tuwan ng beta dahil magdulbaya in kafir, sin napso nila, sin syahwat nila, sabab aun iya agad nila, aun atulanihinang nila. Na parman sin Allah Ta'ala, kama ta'kulul an'am. In sila yan, in pagkaon nila, in pag-inom nila, ya pag-inom hayop, ya pagkaon hayop. Di kita niyo maglilayhad. Wan naru maswan lahum.
Nabang nila yan di katawatan parman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Waliyazu billah, in paghulaan nila kayo halawm sing kayo, waliyazu billah. Mga tuhan, magbalik kita niyo pakabtangan sin Sayyiduna Ali. Amin lilayan sing kabtangan niya al-i'tisamu bihablillah. Panggayunggung halawid sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hikaupat, mutaba'ah. Subay aun pangakaran na to, ay ikaw magsambahayang sisambahayang kabayaan mo. Ay ikaw magsarak kasing pagsarak kakabayaan mo. Ay ikaw manglasa sinlasa kabayaan mo. Ay ikaw maghadji sin paghadji kabayaan mo. In unu-unu raakan sintuhan na rukun Islam 5, di manjari hinangun na to sinhinang kabayaan na to. Subay aun pagtagun mutaba'ah. Unim mutabayan aun pangakaran na to, hisin pangakaran na to, walakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pangakaran na to, mga anak po, junjungan taniw alaihi salatu wassalam. Wala na to nayabutan buhi, wala na to nayabutan kita natin lupa niya, sa yan nakasusulat inhinang niya ha-Quran mahamulya, iwan hadis junjungan taniw alaihi salatu wassalam. Mutaba na bang wayrun pangagad maghinang kaniya-kaniya biya na sinjaman na to ini. Nakabutas siya daingha hablullah, nakabutas siya daingha pangayo na patuhan, ihdinas siratal mustaqim. O Tuhan namo, baytay kami sindan, hidayati kami sindan mabuntul, betan man sa sindan mabuntul, madtura paran bingkuk, magbalik da paran bingkuk. May tayad to, wayroon kanya pangakari. Na, inhi kalima mga tuwan, ikhlasan. Subay aun pagka-ikhlas niya. Apabila inhinang, wala doon ikhlas, mag-result siya pa ikaysa. Kaya suran sin takabur, kaya suran sin riya, kaya suran sin sum'a, bang nakasud din hambuk din nga tuyad to, atawa nakasud katantan larak. Batal. Ang painsaytan di tuod mabaya, suway malarak, suway mabatal. Dahil nga sa babyanin bariman, usugiban bariman babae, kauhan tagupat kajam, nangangayo tabang patuhan. Bukon mangayo tabang papagkahi. Sabab ubos na inatulan, biyata sinallahu ta'ala, yan na inatulan pagtawang singkamu. Sumagawa, ingkagunahan sin bariman usung, iwan bariman babae, mangayo sila tulong tawang pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab di nila kakausan. Na nag-ihlas man sila marayaw, wala kiyasuran sin takabun, wala kiyasuran sin riya, wala kiyasuran sin sum'a. Pag-aga mamahukot. Ini kaunom yakinan. Subay aun yakin. Kakaugot katutug sin pangatayan si manusia. Mga anak ka po, aun ikhlas, wala doon yakin, laong siniblis, aun nakasuran ko. Di tungod humundong iniblis, bang niyari malarak. In paglarak niya, panagnaan. Bang di malarak ka panagnaan, hagitungan. Bang di malarak hagitungan, haulihan. Bang di malarak haulihan dia jagahan niara, bang man malarak ha dumatong insusungon sa satun niara. Na, ini kapito mga anak po, mustamiran alad dawam, non-stop, matagi siya umalup pakabayaan sin Tuhan, dahil sin pagkaunibang Panginoon. Kabalikan na to mga tuwan,
matari siya, umalup pakabayaan sintuhan, dahil simpagkaw ni bang paginom, sabab impagkaw ni bang paginom, manjari kau magpuasa. Sarawa, impagsambayang, di mo manjari puasahan, di mo manjari puasahan impaghaji, di mo manjari puasahan inuno, impuasa pagpuasa, sumagawa, ingkatanyaun, subay agarun, ingkabayaan sinallahu ta'ala. Mustamirran ala dhalik ila yaumil qiyamah. Non-stop, di siya laulun, may ta, dito na siya maghali-hali, halom kubul. Nasakali lialaul syariah dunya labing kalaulan ni halom sing kubur. Maita yu'ajjab guduwan wa ashiya. Impagsik sa halom sing kubul mahapon iban mahinaat. Bang mahapon daning hapon. Danain dum. Bang mahinaat danain adlaw. Guduwan wa ashiya. Bihan mga tuan, lialaul syariah dunya, labi tuaning kalaulan niya, wal iyadu billah, halawm singkubun, apabila niya di hinangun, apabila niya taikuran ing kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na mga kakasi sinallahu ta'ala hatiranan, in ulong sintuhan diha dunya, piasaplag niya. Syi'atu rahmatillahi fi jami'in nas. Pialuag sinallahu ta'ala in rahmat niya. Damikian pialuag sinallahu ta'ala in rizki nila. Dahil nga sabab yan, masa na to ini, na yan, nagimuat na. Sambil siyan, biyay ta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masusungun, way na tumay masin. May ta, takasin na yung tao katantan, na magpaspas namang dihi, narimat tumayma. Amin aon paririhilan, agad di mang dihili mga tao, ha mga magkakukunahan. Nari nga sabiad to, mga anak ka po, syi'atu rahmatillahi fi jami'in nas, o fi jami'i khalqi, pialuag sinallahu ta'ala in rahmat niya, pialuag sinallahu ta'ala in rizki niya, pakatan pia panjari niya, aula-aula na mga manusia, ampa sila tarihan, ampa sila tibutan, ampa sila di tumaykun, daing ha kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na murah-murahan mga kakasi sinallahu subhanahu wa ta'ala, miabot na inwaktu sing kami, patubtubon na mo daing di in pangadyan, uuhon na to, inyawalihan na to, uuhon na to, injasad na to, pataallukon na to, pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, bat supaya di mabayin siya na pag-iig na to ding adunya palawm sing kubul. Dahil nga sabiad to, manghindua kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magsuko dapat salam doa maksud saya tuan guru. Dayton
Oh. Waalaikumsalam Nah. warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya, Idul? Puji Yesus dan terkata. Syukur aku main kepada Idul.